Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Brian, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatan itinagan a Brian. Kat uray no gagangay laeng ti pakasaritaan nga inak isalaysay, sapay lakuma, tamapili met a may drama. Sa anak a health conscious, akas itidaduma. Kat dita ti pagtayikan, daytoy pakasaritaak. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Brian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, una yun, anak ko. Di mo pa yan maisintas dayta sapatos mo. Huwag nga ron nanang. Kasanugat dandan ni Jackmot nga minan magawad. Kasanumot nga men, anak ko, kat nagdakulan dayta tiyan mo. Nakalukluk magkamot nga minan. Anya nga ron ti maaramid ko ngay nanang. Jackmot ni namnama alumok kong gagakiti kastoy. Brian, anak ko, agdayat ka nga men. Saan agaputan na pintas ti trabaho? Amagatang mo ti amin na kayat mo akanon, kat baybay amatan ti salunat mo. Delikado ti kasta nakalukluk mo, anak ko. Nanang, Ado, dagiti di mo maaramid, gapo iti kasta kinalukmag mo. Kan maysa, ado ti kumput asakit kan kano kasta. dakayokit di mat nanang. Tila ibagbagayo. Ay na anak ko, dumngag ka kumakanyak. Para kan kamot laeng dagiti ibagbaga. Iso adi mo kumayalang-alang. Anya manin ti pakakumikumam di tasangot ti computer mo, Brian. Imbes ko mga awisan nakmata na mapanag-lunch. Ay nga busy ka. Ay, rimwaran dagiti katrabahuan taan niya. Angam ada ka manin di tasangot ti computer mo. Si Kamat Mirna. Mapan kalat ag lunch nga minan Baybayan naklatan dito eh. Ay na, sigurado nga adamanen balon mo akumpormi akan kanam. Iso asaan mo akayat ti ag-lunch. Apay ay aday ito ti pakibiyangam. Pakasigura maya kadagitikan ka na. Ay na, Brian, aya. Ne, ladawan mat ni Faith day tada iti screensaver ti cellphone mo. Ni, saan mo't Uy, talaga mo't Na-in-love ka talaga ka ni Faith, anya. Di mo pigsandag sa tama nga naada makangagkin ka. Anya ka di. Ay na, awan ti makangag ka data. Tadatalaang ang tinabati dito eh. Iso nga rag nga umaykan, tap nga ada ka duwak nga ag-lunch. Masaduta nga ro darumwar. Yan may isa, adabalon ko. No di nakaduan ang mapan ag-lunch. Ibulgar ko ti panagayat mo kan ni Faith akatrabahuan ta. Sige ka. Uy, day pati di mo aramiden Mirna. Di kan bigbigan na gayam ko na aramidam day ta. Pues, umay ka nga rudan Mapantan. Ilibre na. Umay kan Brian. Among parts, nangatuunay ti arapaap mo. Anya ti kayat mo asawan, Nick. Di ka mamat si ka, Brian. Apay, ti amom. Jack madlaw nga gusto ka kay ni Faith. Hoy, agraraman. Agsapol ka iti sabali a kurso na da. Di mon tari gagaya ni Faith, tada kami ti agbagay. Nick, pangasim. Saan kumamot at tila ibagbagam kanyak? Awan mo Napuskol matiro pa man niya. Imbagak lang aruden nga agsapol ka iti maibagay kan ka. Saan ani Faith, tada kami ti agbagay. Kasta ti imbagakan ka ni Nick. Wen, Mirna. Nasakita na kiti kasta unay. Nalabos mo't day dya, anik. Kunamlan nakatataar. Angam saan mo't? Adayo mo't anatataar ka kan kwa na Nalukmag ka lang amin.
Amom, Brian, kasaya ata no ag-diet kan. Para matlakan ka dayta nga aramidam. Diyan ka mo no kabaulak, Mirna. Ay sus, kabaalam dayta. Aramidam itan tana sa papay. Saan mon nga itan tanday ta abanag, Brian? Itaman pa'y adi mo kayat timang rabi anak ko. Gusto ti kanayon nga ibagayo kanyak, nanang. Masapula sa luwadak ti salunat ko. Kayat mo asawan, ag-diet kan. Wan nanang. Aramido kong tinabayagan nga ibagbagayo kanyak. Ay kat nasaya at dayta anak ko. Ngam di mo biglaan taamangan no anyakit di mo ti mapasamakan ka. Di kay agdanag, nanang. Sana ka man ano. Kasayaatan no mangala ka iti danom iji silid mo. Tapno adda inumam no makarik na ka iti bisin. O sige, nanang. Aramidak dayta. Naimbang nga oras mo, Faith. Oh, si kamat gayam, Brian. Anya ti masapol mo kanya? Kuha pa ma, Faith. Jay... Anya ti ibagam kunak, Brian. kuha nga min. Mabalin ka di, Brian. Naawan ti ibagam kanyak, panawan nak ditoy, taistorbo ka. Nagadutinas kan nga aramida. Ah, Pumanaw kan kunak man. Istorbo ka iti trabaho. Binalaagan kan saan ka di, Brian? Nick. Ngam natangkan ti ulom. Iso alimad asinurot ka dito'y CR, tapno ikang ka iti pagnakmam. Pinarusukan na matan, Nick. Saan laaday tatilak aman, no umasidag ka pa ni Faith. Nakarkaro pa iti aramidag ken kain ton sumaruno. Tandaan am dayta. Nay ko. Diyan pa'y nakaangas. Pinarusukan ng Nick. Talaga naturay na dyan tao. Napalalo mat day dya afit. Saan ko maakas dya tinaramid na kan ka Naimbag ko man, no da kayo laadwa ti adda ija opisina, idi pinabainan na ka. Sana bali, Brian. Apaman ako mutungkan, sigurado nga agbali yung matentitrato na kan ka. Anya ti kaya't masawan, Mirna. Naamwak akagura na dagiti nalukmag. Iso siguro asabali ti trato na kan ka. Pay amlatan. Saan na day ti pagsaritaan ta? No apay ngamin adi ka pa'y laagsapol iti sabali nga ayatem, Brian. Ado di tati mas maikarikan ka ngam iti dayjay a faith. Bay amon ko nakmat. Saan niya iso ti pagsaritaan ta? No iso ti kunam. O anya, magmagnatalaangan nga agawid. Magmagnatalaangan, tapno maka-exercise ta. Oo, sige. Kaya't ko day ta, Mirna. Ala, mapanta ka rin. Talagaan na sustinir mo anak ko. Nanang, Kimutong kan talaga. Awanan day didakkel at tiyan mo. sa anak mo ta na marigata na mangisintas iti sapatos ko, nanang. Sana kas idinalukmagak. Maragsakan nakparakan ka anak ko. Agyaman nak, nanang. Ken saan na nakas idi analakaak amabannog. Ita, oray magmagnak manipod dito'y balay, aging kay ti pagtrabahwak. Kapailakon. Kastan tumot lang nagawidak. Ay na anak ko. Kasayaatan siguro no itilaang panagawid mo ti panagnam. Tapno saan kang agat lingit ije opisina yo. Sa bagay, husto day tanging bagayo, nanang. Kasta lang arudan taramidag. Yaring paskwitan da gito Jakon orayon ti Judith. Nasaysaya... Brian! Oh, si Kamot gayam Faith. Apay ka di? Mabalin ka di ako yung ganak no lunch. Awan nga min ti kadwak amangan.
Brian! Sanak matanag ba? Di mo liplipatan dyan tulagan ta inton aldaw, ha? Ah? Mirna? Lagi po. Kunam nga ilibre nak iti lunch. Ay, Damot naman ka doon mag-lunch, Brian. Sayang, mat. O sige, panawan kayon. Mirna, anya ka din tar aramidam. Awan matitulagan ta. Wan, awan. Ngam ita, adan. Tsak kaya Ngamin, ti inaramid mo, Mirna. Dinadaan mo ti gundaway ang makakuyog ko kuma ni Faith. Anya ka matin? Kasla saan ka agayam, ha? ha? Pasensya kan, Brian, ha? Kaya't ka lang amin nga iliklik iti pakaisag makam. Pasensya ka la kuman. Kunak mano ta kayo ka ni Mirna ti agkuyog ita. Pasensya amla ko man ni Mirna, ha? Amo, madlaw nga agayat kan kaday di Mirna. Ha? Ura idinalok magkapailaan. Madlaw a kursonada na kan. Apay adi mo payla arman. Nasingit agayam ko ni Mirna. Ngam among Brian, nakatataar ka itan. Manipod iti kimotong ka. Nakatataar ka. Agyaman na kang ka, Faith. Kunaklakit din no, agnanayo na nakagura na. Si kakit dingat, Brian. Apay ko makagura ka ngay. Wan gayam. Adda parikot ko. Amano matulungan na. Anya data? Ibagam kanya. Baran mo makatulong, ha? Nakababa insam, Brian. Nang runa kat italaan mo't ang nagbalintaan na singad. Saan ka ngagbayin, Faith? Ibagam kanya. Tano ka ba ilaklakit di? Ipaay ko kang ka. Congratulations sa di promotion mo, Brian. You deserve it. Agyaman nak, madam. Namnamaon niyo nakarkaro pa yung agbalinak ita nagaget. Rumbang lang. Di mo sayangan ti panagtalagkan ka ti management. Namnamaon niyo, madam. Talagang aramidag ta amin nakabailak. Saan lang nga doble? No di ka triple pa nga effort ti ipaay ko ita para iti kumpanya. Good. Amo ka maaramid mo na ita. Nang ronakat, you are really fit for the job now. Tasaan ka na kasi idi analokmag. Oops, don't be offended, Brian. Nasa uklang mata talaga ang nagdakkelan tinagbaliwam. Sana na si kaday di Brian Lokmag nga ibagbaga ti daduma katrabahwam. Di ka agtanag, madam. Awanan yaman kanyak timbagayo. Agyaman nakpaikit di kadagiti ng lais kanyak idinalukmagak pa'y, Ta isuda ti nagbali na karit para kanyak. Tapnaog pursigiak. Kaya't sanak mata na pa ay, madam. Isa da ito eh. I'm living healthy now. Very good. Oh, congratulations again. Keep up the good work, Brian. Laglagi pom akanayon timbagakan ka anak ko, Saan agaputan na promote kan nagbaliwan ti langam, kat agbaliw matiw kalim, ha? Saan arumbang dayta, anak ko? Saan kayong agdanag, nanang? Sana mapasamak dayta. Nakarkaro pa'y kiting agbalinak nga inspirado ita, Tamalaksit ka dagiti baligik. Nasingit kami pa yun iti babaya pagduyusan tiriknak, idi pa'y laeng. Kasta ka di, anak ko. Ay nakarkaro man ang amaragsakan akparakan ka, Brian. Kablaawan ka, anak ko. Aywan, kumusta mo't ngay ni Mirna? Kwa, nanang. Okay, mat. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo may papankan kwa na. Alang araw din, nanang. Agrubwatak mo din, tama nga numala daw, ha? Sige, anak ko. Saan ninarumba nga maamuan ni nanang? Asaan kami unay nagsasaog ka ni Mirna ita? Amo ka na asidag tirik na ni nanang ka ni Mirna. Kaya't nga da maibaga ti inak. Ayan nga ta ni Faith. Kaya't ko makasarita. Tinakpay kinablawan iti promotion ko kat. Amangan na din na pa amo. Inakman kita nga di talikod ti office. Amangan na da dita. Kunak tumot kat. At tataw iti dayta banda. Amangan na ni Faith. Asit nga. Namin ano nga yung paay na tikid daw ko. Iso nga amok na ala kong tirik na. Mada kasarsarita na.
Sino nga ta? Dito Nasayat no kasta, Faith. Siguradong adumanan ti mabulod mo ken kuana ta na promote. Oh. Dakdak kelan ti sweldo na. Talaga. Katgaputan na ala kong tirik na ni Brian. Oh. Sigurado adi nakpagkadkadan tunggal ag kidawak kan kuana iti kwarta. Diyos. Lamyo nga kla ni Brian, di na kon mapagkadkadan. Ayos. Agpada ta mairanod iti aramidan, Faith. Diyos ko. Sana bale. Tadya kon kilgan. Tapno saan nga agamak nga umasidad ka nita. Kat mairanod ta adwa. Taklay pagarap. Nagiti awanan pa in. Sige. Agsubli Plano dagayam ti amin. Prinano dagayam. Pinanggap ko ida a kumprontaran iti daydi akan nito, Mr. Lonely, ngem linapdak tirikna. Kimaya kayak nga rod kini Faith, ket inyuman ko iti management ti may papan, kadag iti nabulod na akwarta kanyak, iso akapilitan nga ininot a binayadan na. Ti tagisaya nga klaunay, ket tiya adayon kanyak ni Mirna. Gapo ta nagikatan iti trabaho mi, ket nagabroad. Idi lang ang naamiris ko ti imbaga ni Mirna, akayat naklaang nga iliklik iti pakapasakitak. Iso adi na kumakayat nga agsinninged kami kini Faith. Ngem naladawan ti amin. Taawanin ni Mirna, apudno anang isaksakit kanyak. Aging gaita nga dan bukod ko a pamilya, saan payla anapunas iti isip ko ti padas ko. To'y pagayam mo, Brian. Brian, pagayam ko, agyaman kami iti panagsalaysay mo. Nagsayang nga agpaysuan niya, pagayam a Brian. Tanon ni Mirna kumati inayat mo, amangan no di kapulos nakarikna iti saam. Ang anyang nga rod, talaga kasta. Nalabit asaan ada kayo tinaitani. Pagbalinamlangan nga inspirasyon tinagbalin apadas mo, tapno ad dapay at tumibker ti panangipateg mo iti pamilya. Laglagi pam a pamilyado kan, ket rumbang nga ipamaysamon ti atensyon ken panagayat mo kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Brian. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti maddireksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.